тарабхонаи бурак бо дуруду сипос маззаписандонро пазироӣ мекунад. ин ҳама муддат бо пешниҳоди лазизтарин анвои ғизо, хизматрасонии олидараҷа мо боварии шуморо ба даст овардем. аз ин ба баъд боз ҳам лазизтар ва болотару зеботар. бурак фазои комилан дӯстона. телефон барои фармоиш 99 999 2008. من نمیدونم حتی چی بگویم، ولی سپاس میگویم. سپاس بر خدا، سپاس بر شما، سپاس بر تهیه‌گران برنامه که چنین شرایط را فراهم آوردند و من به دیدار دوست نجیب شریف عزیزم رسیدم. نه فقط دوستی من است، دوست میلیون ها میلیون فارس زبان، هنرمندی که به تکرار است، هنرمندی که اصلا با صدای بلند میتوانیم نابغه‌اش بگوییم، هنرمندی که با کل عنوان‌هایی که هستند و نیستند در دنیا میارزد. این هنرمندی است که با تنین انداختن آوازش من گریه میکنم، گاهی تبسم میکنم و میروم به دنیای ترانه‌هایش، آدم و عالم را فراموش میکنم. این صدای جادوانه، این صدای بی‌تکرار سالهای سال است که من و میلیون ها را تسخیر میکند. برای همین من امروز سپاس گفتم بر خدا که این هنرمندی برجسته آمد و برنامه ما. تشکر میگویم باری دیگر. اینک طالب عبدالله عزیز دل همگان مهمان برنامه ناگفته هاست. سلام علیکم. سلامت باشین. من سلامی همه تماشابین‌های برنامه ناگفته ها رو بر شما میرسونم. سلامت باشین. منم از برنامه بسیار بلند، برنامه نوتکرار، برنامه که حاضر همه دوستش می‌دارد، از برنامه ناگفته ها و تمامی مردم جمهوری سلام میگم. با تمام مردمی که ما را می‌بینند در تمام گوشه دنیا سلام میگم با همشون. با شما تشکر زیاد میگم که ما را وجه دعوت طالب کردید. جان، سوال نخست این که شب‌ها بیدارید. دیروز تلفن کردم گفتید که شب‌ها بیدارم، قریب صبح خواب میروم. دلیلش چیست؟ علتش چیست؟ از کودکی ممکن همین خصلت در من است. از کودکی بیدار خوبی همین شب خواب نمیبرد مرا. شب‌ها مثلا میخیزم کتاب میخونم، ایجاد میکنم، یگو چی شب زنده داری. من همین قدر کوشش کردم که دیگر فکر کنم چیز من نتونستم. یا 1 ساعت یا 2 ساعت شب ممکن خوب اگر رفته تمام. این رژیم مشکل ایجاد نمیکند برای شما؟ مشکل ایجاد میکنه البته بعضی وقت مشکل ایجاد میشود، لیکن خیلی هیچ راهش پیدا کردن نتونست باشید. هیچ طبیبی پیدا نکرد دوای این درد رو؟ نشید لیکن خیلی اکنون شبا ممکن که خلوت هست، خلوت شب میگن، ممکن برای ما همون تاثیراتی ببخشد، ممکن برای ایجادکار و من هم که گمان میکنم، نه فکر میکنم ممکن از همون لیاز باشد که بعد هم عادت شد. بعد ما هم بیشتر در همین حیاتمون شب نشینی و راههای دورتر زیاد رفتیم، اومدیم چند روز میشد مثلا الکی رژیم بگیم وایرون میشید، پگاه شب الکی خوب رفتن نمیتونستیم. در این خلوت در شب زنده داری ها ترانه های انشا میکنید، آهنگ ها میآیند؟ بله خیلی زیاد بله خیلی زیاد آهنگو راستی خیلی آهنگو ایجاد کردم، در کتاب ها موندن خیلی روی کتابند. چندین آهنگایی هستند که شعر ندارن، فقط شعر ندارن، ولی خواستم که شما در مراجعت کنم. و جان دل من آرزو میکنم که با شما همکاری داشته باشم. برای که آهنگ اول پیدا شود بعد شعر نویسوندن خیلی دشوار میشود. من فکر میکنم اگر از روی شعر آهنگ ایجاد کنی
های آهنگ آسان‌تر طور کردن لیکن شویر در واقع کمتر خیم‌تر میشه برای شاعر دشوار است برای به نظر شما؟ دشوار میشه اما فکر میکنم که شاعری که تبش روان است مثل دریا مثل چشمه بله بله دشواری اگر نداره. شاعر اگر همون آهنگ خودش درک کنه در دلش جو کنه البته چیزی ناز پیدا میکنه در اون چیزا. دوستان عزیز ما طالب عبدالله را به دره رومیت آوردیم و به یک جای بسیار خوش‌سبز با سر سفره اپای زبونیسو. ممنونم از اپای زبونیسو که امروز مهمان نوازی میکند ما را. بله و فراموش نباید کرد که این برنامه رو خیلی ها انتظار بودند. در زیر کلی برنامه ها می نوشتند که طالب عبدالله رو بیارید، طالب عبدالله رو بیارید. اینک طالب عبدالله رو آوردیم و من باید بگویم که با مشقت آوردیم، چون که من چند سال است تماس میگیرم با طالب عبدالله. هرچند ما همسایه ایم، امروز و فردای دیگر به همین منوال 3-4 سال گذشت که ما باید این برنامه رو تهیه بکنیم. ولی من باز سپاس میگم با عادل جان فرزند طالب عبدالله. عادل جان به ما کمک کرد که پدرش بیاید یک ترانه رو زنده می‌سرایه. ما سازهای موسیقی آوردیم اینجا، اکاردیون است که من عاشق این ساز موسیقی هستم و همچنین همراه استاد فرهاد دایره نوازی چیره دست و خیلی با مهارت قدم رنجه داشته است به برنامه ما. یک لحظه تفریح با صدای زنده طالب جان، سرود رو میشنویم بعد صحبت رو ادامه میدیم. اگر 100 سال هم جویی مرا دیگر نمیابی، شب و روزان خدا گویی مرا دیگر نمیابی، شب و روزان خدا گویی مرا دیگر نمیابی، 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 نمیابی. همه داغه که درایی نه دل دارم از عشقت. همه داغه که درایی نه دل دارم از عشقت. اگر با عشقم شویی مرا دیگر نمیابی، اگر 100 سال هم جویی مرا دیگر نمیابی، شب و روزان خدا گویی مرا دیگر نمیابی، شب و روزان خدا گویی مرا دیگر نمیابی، 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 نمیابی.
من آن یک راه و یک روبو دم و بارای خود رفتم من آن یک راه و یک روبو دم و بارای خود رفتم تو کی صد راه و صد رویی مرا دیگر نمی آبی اگر 100 سال هم جویی مرا دیگر نمی آبی شب و روزان خدا گویی مرا دیگر نمی آبی شب و روزان خدا گویی مرا دیگر نمی آبی 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 همه چی خوب است، فقط همین سوال‌های من کم کم خوبند. خلیل جان چقدر که اگر قوتم رسید جواب میدم، مطمئنم که جواب میدهید به سوال‌ها. سوال‌های هستند که از همین یک زندگی ساده و زیبای ما گرفته شدند که در برنامه گذشته جعفر جلال گفت با طالب قهریم. دیدم و دیدید برنامه رو؟ بله بله. و سوال که چرا قهریت؟ چون کنجکاو کردم جعفر نگفت به من، شاید شما میگویید که چرا قهریت؟ نه راستیه اکا جعفر برای ما برادر اکا استاد کلانتر ما هستند. ما برنامه را تماشا کردم، راستیه به من خیلی پسند اومد. قهر نکردید؟ درست گفته است. نه قهر نکرد. راستیه درست گفتن که انا گپاشون 100% درست بود. راستی مرا بسیاری همین مثلا کنسرت و ثبت و مجبورن همین اکا جعفر خیلی ما بگیم که در همین فعالیت ایجادی ما تاثیر کلان بخشیده است. بعد اکا جعفر روسیه چندین مراتبه مرا مجبورن خیلی بودن باید چیز نگفتن اوانو که باور کنید شما 1-2 ساعته خوب رفتگیم ده اکا جعفر خوب بیدم گفت که گفت پگاه بروچی همینجا شد گفت که پگاه پدودید نکنید. حتی در خوبتون در خوبم تو این درجه باور کنید شما که ما همین خوب دیدم. بسیار خوب. اما ماجرا چیست؟ نگفتید به هر حال، نه جعفر نه شما نگفتید که چرا جعفر قهر کرده است. شما قهر نکردید اما جعفر قهر کرده است. بله اون از چی قهر کرده؟ خیلی خصلت داره که اگر همون گپا گفت دیگه کارش درسته، اگر همون کار کردن در کار دیگه کمتر اگر دیری کنی مثلا یو خیلی بگو که پگاه یا روز دیگر علاقه میرنجد تمام. همین قدر کارش دیگه خیر اکنون یک نازی برادری است. نازی برادری خیلی رنجیدگی نیست. یگون چیز جدی نگذاشته است. نه یگون چیز جدی نگذاشته است. من از او کسی یگون میندار هستم چون که فقط برای خوبی من برای چندین ترانه ها رو با هم سرودید. بله با هم سرودیم. چقدر من از اون کس رنجیدن ممکن نیست رنجیدن. در آوان ویروس کرونا هم یک ترانه سرودید. بله این همکاری با نرگس شریف زاد روسیه با من زنگ زدن ناگهانی یک زنگ تلفنی شد. اون وقتی روان کردن ما با جان و دل قبول کردم. گفتم به نهایت با من معقول شد. آهنگ در وصف طبیبون بود. بسیار ایراد
дар вазорати тандурустӣ чандин маротиба маро даъват карданд, ҳатто бо дипломам доданд, хел аз тарафи чиз миннатдорӣ зиёд карданд. Барои ҳамин ман аз Наргиз Шарифзод бениҳоят миннатдорам. Як умр як тенденсия, як раванд солҳои гузашта пайдо шуда буд, ки сарояндаҳоро дар ҳавзаи фарҳангии хатлон миёни мардум ҳамин хел мегуфтанд. Масалан, Зафарча, Рустамча, Толибча. аз акай Зафар устод аст барои мо. Зафар Айюбӣ бародар аст, мо калон аст, устод аст. аз оно ка сар шуд, лекин ин дар ҳамин бигем ки ҳамун вилоят, ҳамун хатлонзамида ҳамчун як унвон буд. Ростига ҳофизо хеле зиёд буданд, лекин ҳамин барои ча дар номашон чиз кардан, пайванд кардан, барои ягон навигарӣ кардан дар кор буд, ки баъд ин чиза пайванд мекарданд, гӯё ки як унвон бар ин буда. аз муҳаббати мардум. аз муҳаббати мардум буд. Баъзан сахт намерасид ба шумо? не, баъзан ҷода ҳозирам, баъзан ҷода мегӯянд, ин ҳеҷ алоқамандӣ надошт, масалан ба қадди шумо, ки кӯтоҳ аст, нормал аст ё дароз аст? не. Аслан баъде ки ҳамин чиз пайдо шуд, масалан бо чанд нафароне буданд, худо раҳмат кунад, Рустамҷон, Рустами Қосим бародари мо, ҳамсоли мо буд. қадаш баланд буд, қадбаланд, бачаи қадбаланд, зебо буд. вале Рустамча мегуфт. Рустамчаш мегуфтанд. Анами хел. Баъд акай Сафар, худо раҳмат кунад, Сафарча мегуфтанд. Масалан ки ӯ кас марди бузбала буд. Ана барои ҳамин баъди ҳамин чизо ин ҳамин бигем ки як унвон ба ин шида. ҳеҷ вақт ба каси сахт ба намерасид? каси сахт намерасид. Мо то ҳозира баъзан ҷода мегӯям, то ҳол акай Толибча мегӯям, акай Толибча. ҳеҷ намеранҷед? Не, ҳама ака мегӯянд, а Толибча. Баъзан вақте ки мо шаҳр омадем, ин мардуми шаҳрнишин гумон мекарданд, ки моро агар ҳамин хел нагӯянд, мо мумкин хафа шавем. ҳатто ин хел фикр мекарданд. аки Толибча мегуфтанд. Масалан Толиб мегуфтанд бисёр буд дар вилояти Хатлон, дар тамоми ҷо. Вақти Толибча мегуфтанд, аллакай медонистанд, ки ҳамун сароянда аст. бале. ҳеҷ вақт хиҷолат накашидед масалан аз ин қад? Не, ҳеҷ вақт ростга хиҷолат накашидам. чизе ки худованд одам дод, бояд шукргузор бошад. ҳеҷ вақт масалан бародарои ма, додари ма қадбаланд аст, қадаш баланд аст, ба кам баландтар аст. лекин ман хел оилада камтарак бо аз мо пасттар аст. ёд меёрам устоди шуморо, Олимҷонро. устодони ман устод Карим Сафаров буданд, ӯ кас аз дунё гузаштанд. Ой Аҳмад Саидаҳмадов буданд, аз дунё гузаштанд. Олимҷон Азимов, шукри худованд, ки имрӯз ҳастанд, бо мо ҳастанд, аммо каме мариз ҳастанд. аз худованд талаб мекунем ки шифои комил биёранд. илоҳӣ рости илоҳӣ. агар дар бораи устод ака Олимҷон чанд соатҳо ҳам агар сухан бу кам аст. вақте нав сар кардем ҳамин суруд хондан чиза, дар роҳи ҳамин эҷодкорӣ ҳамин устодмон масалан вазифа медод, як шеъра медод, мегӯфт ки ҳамин як оҳанг бигзор, биё гӯш кунем. ҳамин оҳанг эҷод кардана, баъд мегуфт ки суруд хондана бисёр одамон мехонанд, лекин эҷодкор будан дар кор. ман ҳамира ҳозир дар ҷавонҳо ҳам мегӯям ин гапа. ма дидам овозоеро, садоеро дидагим дар ҳаёт, ки чунон булбулона буданд, ҳамин хел садоҳое буданд, ки ҳозир ҳамон одамо масалан баъзан дар қайди ҳаёт ҳастанд, лекин дигар накарданд, нахонданд. устоди мо хеле зиёд меҳнат карда дар ҳамин роҳ, дар ҳамин роҳи санъат. ҳамун суруди ноз ба ноз хуш омаде, ноз ба ноз гул омаде, ғамзада кукул омад.
باز خیرامان شده باز خیرامان شده و دستکش گل آمد ناز به ناز گل آمد هم زده کوکل آمد. عجب ترانه زیباست. از علیم جان هستن؟ از بله استاد بله علیم این خیلی آهنگاش موندم خیلی. من میپرسیم چندین بارا پرسیدم که استاد آخه همین شما اگر در شهر میسوید مثلا همکورسانی استاد در کجاست آن استاد؟ حاضر در نویه همدانی استاد مثلا همکورساشون بهادر نعمتوف از شنوخته‌ها شکل بهادر نعمتوف شودروان جمشید اسماعیلوف بودن که جمشید اسماعیلوف همه وقت همه روزات برابر یک جای بودن لیکن من در کجای با همسبقاش وو میخوردم در همین شهر در کجای وو میخوردیم خودی همونها میگفتن که بهترین ما علیم جون در وقتی ختم کردن از کمیته رادیو تلویزیون برایش مکتوب کردن که مرحمت کار دعوت کرده با یک سخن پدرش که با بسیار دوست ازشون میداشت اونم از دوستوری بود پدرم میپرسد پدر میگه که نه پیجانه میروی تمام کردی دانه از این من میست از حرف پدر بیرون نرفت. بله همین خیلی موند در نوحیه روزی تمامی شورابینی و نوحیه را آهنگوش همش اما با وجود بزرگی پدر این نام مقدس و بزرگ فکر میکنم که اشتباه شد. بله اشتباه شد اما اگر او قدر آهنگ قطعی اگر با او استعداد مثلا در اینجا میستود امروز من فکر میکنم که آخه در یک زینه بلندترین یک انقلاب بزرگی فرهنگی میشد. بله طالب جان شنیدم که در 14 سالگیتان با توصیه استاد زبردست علیم جان اولین بار به توی رفتید. بله و توی دوران دیدند یک پسری لاغر با نوازنده های مثل خودش همچنین لاغر آمده است و در داخل یک حجره در آمدند و تاق شپک میکنند و بازی میکنند مثل کودکان خردسال. تلخه کف شدند که این بچه های کوچک خردسال توی رو چخیل میگذارند باشند. بله در تشویش بودند. بله. درست است این قصه؟ 100% درست است. چطور بود؟ راستیت ما خیلی من کودکی اولا دوره که من کودک بودم مکتب نمیخوندم همین استاد کریم سفر گفتیم استاد خدا رحمتشون کند همسایگی ما بودن ما کودک بودم وقتی که از یاد دارم من حواس همین چیز داشته بودم موسیقی ما در یک بارابانچه گرفته بودم پالچی داشت خیلی وقتی هم نواختم با پالچکوش شکستم پاختم بعد دستم خاطی می نواختم برا او خیلی لابوش کنم چیز دوست تیز بود حتی دستم می بریدن لیکن می نواختم بعد آخر که مادرم رفتم مادر بزرگ کلوب یک تاوله گرفته بود. مادرتون؟ بله پدر چی؟ پدرم مریض بودن اون لحظه ها بیمار بودن. چی کاره بود پدر؟ پدرم روسیه در چند کار کردن لیکن در آخر همین کاری دهخانی بودن. مادر کار میکرد؟ مادرم با دهخان بودن. پدر در چند سالگی از دنیا گذشتن؟ در 54 سالگی است. پدر فوت کرد؟ جوان؟ بله ما 11 ساله بودم. مادر با کار در اومد؟ بله مادرم کار میکرد. مادرم در صحرا کار میکردم. خوب تولک آوردن از کلوب؟ ما مکتب نمیخوندم صنف یک نمیرفتم. تولک هم می نواختم حواس داشتم می نواختم. خدا رحمت کنه استاد وقتش میشنود اومد از سر زانوش همون ریتم را نواختن ما تولک حتی نواختم گفتن که خدا رحمت کنه پدرم خیلی بدن اون وقت پاگه ما این کسا توی میبرم معرکه در پدرم روزگی نداد گفت کریم جان اولی کودک هست گفت
лозим нест охи не илтимос гуфт илтимос тағоҷон илтимос карду гуфт ман бояд ҳамира барам ҳамин ҳозир ман фикр мекунам худам як дар ҳайрат мемонам ки як кӯдака мебурданд анами хеле як сарчаи майда барои ман меоварданд мемонданд хай тӯйҳои он давра ягон фоидае мегирифтед? бале тӯйҳои он давра хеле дароз давом мекарданд хеле ман 1 соат 2 соат менавохтам ҳамроҳшон ҳамун болои ҳамун чида хоб мерафтам саҳар мехизам ки дар хонаам хай маро бардошта ҳамчун падар буданд он барои ман ҳатто баъд синфҳои 3-4 шуданда мегирехтам ай тӯйҳо бовар кунед агар ҳамун совхозе ки мо зиндагӣ мекардем совхози ангурбог бисёр совхози номдор биҳиштӣ буд рости гап тамоми меваҷот тамоми чиз дар ҳамин совхоз буд ҳамаи шароитҳо баъд ҳамунҷа ман барои чӣ мегӯям ки аз гирехтам аз ин одамо ҳамун даруни ангур қатъи гирехта рафтистам ҳамин устод худо раҳматаш кунад акай карим сафаров мара ҳамин дуруни ҳамун чизо қатъи айдуми ман сур кардан мара қапида шумо чаро гирехтед? охир ман монда шуда будам безор шуда будам охир инҳо рост гап бисёр шӯҳратманд буданд шабу рӯз дар тӯй буданд тӯй ба тӯй ман тӯй одам мерафтам вақте менавохтам медидам бачаҳои ҷавоне ки ҳамсолҳои ман ҳастанд бозӣ доранд ман мегуфтам ино масалан бозӣ мекунанду ман дар инҷа азоб мекашам вақт наёфтед ки бозӣ кунед? бале баъд мара қабида оварда маҷбуран ман гирья карда не мерем мебурданд мара мебурданд ай тӯй ба ин марака ай ба марака марака 3 рӯз 4 рӯз хона намеомадам зиқ мешидам ростгап баъд бо як чи дигарам гуфтанӣ ҳастам ки модарам барои мара як тоқи чакан духта буд тоқи чаканҳои пеш ин тоқи чаканҳои ҳозир барин хеле сабукак набуданд ҳамун совхози ангурбог агар рафта бошед шумо агар нарафта бошед иншоалло ки худо хоста бошад мерем дарозаи бисёр аҷоиб дорад як даромадгоҳш бениҳоят касе ки меравад авҷа гап мезанад мегӯяд ки бисёр аҷиб аст ҳаминҷа то ҳамунҷа рафтем яке ман ҳамин сарма мекардам ки тоқӣ нест ана унҷа ман гирья кардам ки тоқӣ ман неста бояд ман тоқӣ ман бигирам ҳамин қадар зора кардан чанд нафара ки хай биё ҳамин маротиба бетоқӣ бирем баъд бо тоқӣ дар куҷо монд? дар хона аз ёдам рафта бо гашта рафтем тоқира гирифтем баъд ба марака рафтем писари холам дар мактаби мусиқӣ чӣ мехонд барои каса баян як баяни хеле диққатора баяне буданд ки ҳамаи мусиқои тоҷикиро ба ӯ навохта намешид лекин бениҳоят ҳавас дошам мерафтам дар назди ам менишастам баъд охир ки ӯ баяна ман гирифтам устодом намедонам ман баяна омӯхтум худам фаҳмидам ки масалан дар аккордеон ҳаст диезо ҳастанд ҳамун дар ҳамун баян диезо набуданда ана вақти баъди ӯ баян аккордеона гирифтам пас аккордеон барои ман як ҳеҷ мушкилии дига надошт аккордеонро менавохтам аллакай дар синфи 2 ё 3 мехондем рӯзи таваллуди як ҳамсинф монда суруд хондагим аввалин бор худо раҳмат кунад падаршонро падари ҳамон кас мада пул додаги маҷбуран ман дар онҷа суруд хондам лекин устодои ман намедонистанд тамоман намедонистанд ҳамин қадар зора мекарданд аз шарми зиёд ман дар назди устодом суруд хонда наметонистам рости гап ҳамун давра аккордеон доира буд таблак тамом буд ва арган қушӣ дар ансамбл баъд ман ҳамун арганда шиштам оҳиста хабар дар назшон суруд хондам дар бӯстонои мактабӣ хондам баъд дар назшон суруд хондам ман аппарат гирифтагим хай ҳеҷ вақт нагуфтам ки ман алоҳида мерам худам бо 2 нафар ҳамсинф навозандам доира тавлак менавозанд қатъи алоҳида
одамон омадан аз қишлоқи Саричашма духтаре ки тӯй мешуд арӯс мехонд донишҷӯ будан дар Кӯлоб дар донишгоҳи Кӯлоб ана вақте ки одамо устод ака Олимҷона омадан ки хоҳиш карданд ки тӯйда устод гуфтанд ки ман бандам ҳамон рӯз банд буданд дар ҳақиқат банда хеле бояд шумо бошед гуфтанд охи дигар чӣ хел одама ваъда доданд баъд маро гуфтанд ки Толибҷон ҳамин ба гардан бигирен ҳамин чиза ман гуфтам устод ростига ман боли танҳо нарафтам камтарак барои ман душворӣ мекунад мегуфт хай нотарсида рафтам дар кор хай чиз кардем вақте ки хай моро бурдан 3 нафар и 2 нафар дигар ҳамсолои ману кӯдаки мо хе хона дар омадем хай инами байни химон ҳар хе шукрё бозӣ баъд ҳамун арӯс омаду дар омад баъд тарафи акашон касе буд пурсид ки шумо саривондаро офизоро овардем гуфт гуфт ина овардем ина гашт нигоҳ кард гуфт ҳамин 3 кӯдак овардем шумо гуфт ҳамин 3 кӯдак овардем шумо арӯс қаҳр кард ростига гуфт намешавад хел гуфт инҷо ин қадар меҳмонои ма аз шаҳри Кӯлоб аз ин куҷо омада ки шумо 3 кӯдак овардем хай духтарон чӣ хеланд охе ҳоло барвақттар буд гӯё ки асбобонам монде буд моро аз санҷиш гузаронанд ки як чанд суруд хонем барои мо хай хондем хай ягон гапи зиёдӣ нашуд баъд шаб ака бегоҳ маърака сар мешуд бо гирди атрофда чанд маърака ҳастад ки дар ҳамон деҳа одамо мегӯянд ки хай ака иҷа рақобат яъне у давра кадом рақобат тӯй хубтар мегузарад куҷода ки одам зиёд рафт яъне ҳамон тӯй зур мегӯяд ака иҷа худ тарифкунӣ мешавад ман бисёр бад мебинам ман ин қиссаро медонам вале сухан аздаҳони Луқмон ширин аст мегӯед рост хай сухане ки ҳама сар заданд омаданд ба ин тӯй бале чизе ки шидам ҳамуро ҳама омадан ва ҳатто бачаҳое ки омадан ҳайрон шуданд мара медиҳанд ман суруд хондестам рафиқон буданд одамои наздик буданд ма у қишлоқ мерафтем устодо қатъи ҳайрон шуданд ки кай ту ин кора сар кардӣ аҷоиб ҳамин маъракаи мо хай дар сатҳи олӣ гузашт рости гапа бигӯм давраи ҳамун даврада ҳамун тарафода 300 рубл бигӯем ки ҳофизи ҳамун пеша медоданд ӯ ака Олимҷонда 300 рубл ба ман медоданд ман гуфтам ки хай шогирдай ман гуфтам ки ман пул дар корам нест ман талаб надоштам ҳеҷ вақт пул талаб накардам рости гап дар ҳаётам 250 гуфтам ки хай 250 шогирдам метиҳем майлаш гуфтам майли хай рафтем гуфт додарҷон рости гап гуфт дар ҳамин деҳаи мо як навигарӣ шид ки як кори аҷоибе шид ки ин таърихӣ шид гуфт ҳамин пул ба шумо ҳалол буд хай баъд гирифтем омадем хурсанд ҳамин 3 нафар 3 кӯдак ҷайбакҳо пури пул рости гап ине ки ҳамон давраҳо мо барои пул кӯшиш намекардем ҳеҷ гоҳ дар он маҳалла чандта тӯй буд гуфте дар он тӯйҳо сарояндаҳо ки буданд дар он тӯйҳо рости гап он қадар дар ёдамам нест ҳозир сарояндаҳо ки буданд ҳатто якташ бародар ҳаминҷа буд бародар монад рафт ана омад гуфт ки рости гап гуфт ҳамин дар тӯй ки мо будем ҳеҷ кас намоғарид ҳамун тӯйдорам гуфт ҳаминҷо омада хандид баъд хай ӯ касо ака устоданд мо ягон чиз намегем хай ака барои одамо аҷиб буда ки мисол бачаҳои ҷавон ин қадар як хеле чиз буд мумкин барои ҳамин шида одамо омадану хай чиз карда умуман ки баъд ҳамонҷо сар шуд фаъолияти чизмон аловида рафтамону دل خون شد از امید و نشد یار یاری من ای وای بر من و دل امیدواری من
دل خون شد از امید و نشد یار یاری من ای وای بر من و دلی امیدواری من از جور روزگار چی گویم که در فراق از جور روزگار چی گویم که در فراق هم روزی من سیاه شد و هم روزگاری من دل خون شد از امید و نشد یار یاری من ای وای بر من و دلی امیدواری من نزدیک شد که خانه ای عمرم شود خراب نزدیک شد که خانه ای عمرم شود خراب رحم بکن وگرنه خراب است حالی من دل خون شد از امید و نشد یار یاری من ای وای بر من و دلی امیدواری من گفتی بیرم هلالی و صبر اختیار کن گفتی بیرم هلالی و صبر اختیار کن وحد چون کنم که نیست بعد از اختیاری من دل خون شد از امید و نشد یار یاری من ای وای بر من و دلی امیدواری من از جور روزگار چی گویم که در فراق از جور روزگار چی گویم که در فراق هم روزی من سیاه شد و هم روزگاری من دل خون شد از امید و نشد یار یاری من ای وای بر من و دلی امیدواری من ای وای بر من و دلی امیدواری من ای وای بر من و دل امیدواری من یادم هست که نمیدونم رسمی یا غیر رسمی شما رو با اون طرف امو به مراسم عروسی ها دعوت میکردن نه رسمی بود چطور با ویزا میرفته چطور میرفته نه روسیه در همین ناحیه ما اتریاد کلونی چی بود سرزمان روس بودن اونها با همون شلوغو که نزدیکن به سرحد چیز داشتن خیلی رفت و اومد و چیز هم داشتن یک وقت یک لحظه در یک جا میشینیم سرود میخونیم که همون یک کماندون همون طرف در همون جا بله اشتراک داشته است گفت که کارمندان از کارمندان حکومت هم بودن
якҷоя будем, ҳамааш нишаста будем. Гуфтанд ки мо наврӯзӣ мекунем, наврӯзӣ дорем. Баъд иди калонтарини масалан оно ҳамун наврӯзӣ буд ку. Наврӯзида мехоҳам ҳамин касоро даъват кунам. Ман гуфт ки аз ҳукуматам илтимос мекунам, аз сарҳадбононам масалан илтимос мекунам, аз рости ҳамун қишлоқи қирманҷо бигем ки ҳамура чиз мегӯянд, хеле трос кашидагӣ буд. Як бале, чор нафар ҳамин хел менишастем, салатҳои хел аскарҳо мекашиданд, танобо мегузашт ҳамин хел ба болои об қариб. ҳамин хел гузаштем, хай рафтем, гузарондем, ҳамин хел ба асбобҳои зинда. Уҷада барқ ҳам набуд, асбобҳои зинда қатӣ. хатарнок набуд? ҳамун лаҳзаҳо хатарнок буд. Мо ҳатто бовар кунед, ҳамун шаб рафтем, як муаллим аз Ким-Карум тарафи омадагӣ дар ҳамун ҷо муаллим кор мекарда, ҳатто синни солаш 50 сола зиёд буданд. Вақте ки мо шаб байни ихтиён сурудхонӣ кардем, чиз кардем, гирья кард, хеле гирья кард. Гуфт ки аз қариб 55 сола шудам, аввалин бор ҳамин хел шаб ман дида истодам, шаби маҳфили хушаб аввалин бор дар ҳаётам мебинам. Хеле мехел ҳаёт. вақте ки ангезаи толибпарастӣ фаро гирифт вилояти хатлонро, кӯлобу бохтару фархору таххору ҳама ҷоро фаро гирифт, хеле аз духтарҳои ҷавони он замон дар ҳасрати дидори толиб месӯхтанд. шумо огоҳӣ доштед аз ин чизҳо, аз ин дардҳо, аз ин сӯхтанҳо? Бале, аз ин ранҷҳои ошиқона ки духтарҳои ҷавон мекашиданд огоҳӣ доштед? бале. аксуламали шумо чӣ буд? Чӣ хел буд? Ман ҳамин хел шармгин будам, писари шармгин будам ки ҳатто рӯ ба рӯ истода бо духтарҳо ҳарф зада наметавонистам рӯзигар. баъд хай ҳамун духтарҳо талаб мекарданд, туёшон мешид, бародарошонро талаб мекарданд ки ҳамун одама гирифта биё, махсусан як суруд шоми арӯсӣ доштем, бояд ҳамин суруда бухона. Албатта дар тӯи ман мегуфтанд ки ҳамун сурудҳои ҳамун ошиқона. Аз як тараф духтаро, аз як тараф писаро месуданд. Ростӣ ман ҳамин чизҳоро ба чашм медидам ки вақте ҳамин сурудҳои ошиқона мехондем, гирья мекарданд, мегиристанд. духтаро як тарафда, писаро як тарафда мегиристанд. Дар ҳақиқат бале, ҳамин хел мегиристанд. ҳамин чиз ҳозир ман ҳамин чиза намебинам ростига. роҷеъ ба таронаҳо ҳарф задем. шумо ёдоварӣ кардед аз таронаи шоми арӯсӣ. шоми арӯсиро шумо дар замоне сурудед ки ангезаи толибпарастӣ қариб тоҷикистонро фаро гирифта буд ва шоми арӯсӣ аз рӯи баъзе далоиле ки то ман омада расид, як қиссаи хосе дорад. шоми арӯсӣ яъне қиссаи тарона, матни тарона ба ин маъност ки дӯстдоштааш шавҳар мекунад, дар шаби тӯяш ҷавон тарона месарояд. бо ҳамин мафҳум аст? ӯ дигар суруд аст. Медонед суруди нигорам дар шаби тӯяд. нигорам дар шаби тӯяд. ҷавон ошиқ аст, маъшуқааш ба шавҳар мебарояд, шавҳар мекунад, ҷавон мемонад. аз ҳасрати ҷудоӣ, аз талхии ин рӯзу рӯзгор ин таронаро месарояд. бо ҳамин матн. нигорам дар шаби. одамоне ки шуморо хуб медонанду мешиносанд гуфтанд ки ин қисса қиссаи хеле ҷонгудозу талхе ҳаст ки ба ҳаёти толиб алоқамандӣ дорад. бале, бисёри одамҳо ҳамин хел гумон мекарданд, аммо ин ростига ба ҳаёти дигар кас чиз дорад. дигар кас? Бале. ба кӣ? ма медонед, номи ҳамон кас агар бигирам мумкин ки ӯ кас нахоҳам чиза. воқеаи бофта нест. яъне ӯ одама шумо нағз мешиносед, лекин ман номаша намегирам. биёед номашро нагиред, аммо қиссаро дар миён бигзоред. бале, маълаш.
рости ҳамун одам у духтара бениҳоят дӯст медоштанд, хай якдигарро дӯст медоштанд. аз ҳамадонӣ бале, хай тақдир ҳамин хел шуд, ки висол нарасид. набудааст, ба висолаш нарасид. баъд дар шаби туяш иштирок мекунад. Ин кор ҳатман шуда гая. Аз дур нигоҳ мекунад, аз дур нигоҳ мекунад, баъд меояд ҳамин шеъра эҷод мекунад. нигорам дар шаби туят, ду чашмам буд бари рӯят, дилам дар сина меларзид, мисоли тори гесӯят. дар он шаб нозанин будӣ, арӯси маҳҷабин будӣ, ба чашмони гунаҳгорат сарат хам бар замин будӣ. бисёр як шеъри аҷиб аст. баъд хат ман муроҷиат кардам, ман ира оҳанг гузоштум. ростӣ дар ҳамин маҳфилҳо мехонем, ман фикр мекунам қадар мада аҷоиб наметофне, ки одамо дарҳол чиз мекарданда, бо ҳамира бухонем, ҳамира бухонем, як бор дигар бо талаб мекарданд, ҳамин суруда бухонем. хеле тарона ҷолиб аст. нигорам дар шаби туят, хай одамоне ки суруда дар ҳақиқат гӯш мекунанд, ҳис мекунанд, ки ҳамин як чизе ҳаст. баъд умуман ки хай ин чизҳо гузаштанд, баъд ин одамам хонадор шуданд, ин касам духтарчадор шуданд. духтарчаи чунан Нигора ном карданд. ҳамун лаҳзаҳое буданд, ки ҳамун лаҳзаҳои вазнтарини ҳаёт буданд, ки тарафи хатлон дар блокада чиз буд охир. Дору замони ҷанги шаҳрвандӣ. бале, замони ҷанги шаҳрвандӣ буда. ҳатто ҳамин доруҳо пайдо намекардӣ. ҳамунҷо як савҳ мешавад, ки вақти кӯдакак духтарчаро мебаранд духтари ки? ҳамин духтар Нигора, духтари ҳамин одам, ҳамин мардро, марди ошиқро. бале, вақти укол мекунанд, ҳамин хел духтарча бисёр дар ҳолати вазнин, Нигора чанд рӯзо ҳамин мард гириста ҳамин шеъра бовар кунед гириста мада нависонда додагия. вақте ки мехондам одамо гирья мекарданд. ҳамун лаҳзада ҳамада таъсирбахш буда. хуб шуд он духтар. бале, шукри худо, ки ҳатто мо дар туи Нигора иштирок кардем, арӯсишда. ҳозир шукри худо соҳиби чанд фарзанд ҳастанд. вале акнун роҷи ба издивоҷи худатон ҳарф бизанед. чӣ гуна ҳамдигарро ёфтед? мо дар як деҳа зиндагӣ мекардем. рӯзгар духтардор нагуфт, ки ин сароянда асту айш меронаду ин ҳарфҳо набуд? не, ростигап хай дидем якдигарро маъқул кардем, хонадор шудем. гаштед? не вақти хел набуд. нома ҳам нанавиштед? не, нома ҳам нанавиштем. ростигап дидем чанд маротиба дидем якдигарро, лекин акӯ ӯ давраҳо телефон набуд. аммо аз дигар духтарҳо нома хеле зиёд мегирифтед? бале. ин номаҳоро ҳамсари ҷавони шумо намедид? медидам. ростигап ман то ҳозир аз ҳамсарам миннатдор ҳастам, ки масалан ҳозирам баъда бисёртар занг мезананд, мисол духтарона зану ҳастанд, ба нияти нек, нияти бад нек, мисол мепурсанд, мухлис ҳастанд, лекин оилаи мард чиз намекунад, мефаҳмад, шуморо дарк мекунад. аз миёни аршадтарин мухлисонатон аз ҳисоби духтарҳо, ҳатто дар ҳамон солҳои ҷавонӣ пайдо нашуд духтари масалан чусту чолок, ки мухлиси аршади шумо бошаду биёяд аз гиребонатон бигираду бигӯяд ман дӯстат медорам? не ин воқеан нашудааст. салобат доштед, сармоя доштед, ҷайбакҳо пури пул буд, эътибор доштед, ҳанӯз ҳам доред, аммо мисли дигарҳо зани дуюм нагирифтед. барои он ки ман ростгап фарзандои худам бисёр дӯст медорам. яъне табиататон нагузошт? табиатам, бале. ман чӣ хел бигӯм, ман ира як кори мешуморам, ки мумкин ояндаи хуб надорам бисёр вақт,
بسیار وقت میبینم همین چیزا آینده خوب نداره لیکن لازم نیست من گمان میکنم برای من لازم نبودم این چیز برای من بیشتر ایجادکاری همین چیزا اگر تکلیفی پیش می آمد در مسئله عشق و حال چگونه رد میکردید که خانم نرنجد یا دماغی کسی نسوزد؟ خیلی چه بس خانم خوب چی یعنی؟ یعنی که من جون شیرین من نمیتوانم نمیتونم من علاقه زندور فرزند آها فرزند چند فرزند؟ شکرانه خدا 3 فرزند دارم اودیل رو میشناسم پسر کلانیتان است به بله. نظرم اودیل با دویم پسرم است شادی جان اودیل شادی شادمان اساسا شادمان اون داره شادی میگن آها خب شادمان جان بعد دلارام موسیقی را خوب میفهمن خوب درک میکنن چخیل بوم همه نوزیکی های صنعت هم میفهمن چیز میکنن لیکن من خودم از خوردیشون گفتم که شما باید یکون روی دیگر را با چرا؟ برای اون که من خودم باید سوخی دارم از یک اویده چرا؟ چی دلیل مجبور کرد شما رو که از این پیشه دل سرد بشوید؟ نه اگر مثال کچان سخت خواهش میداشتند خودشون سخت خواهش میداشتند مثال میدم که صنعتی میشیدنی دارن آینده دار هستن من اجازت میدادم لیکن خیلی مثلا همچون هوسکور همچون چیز نه من بخشش پیش سخنتون من حاضر یک چیزی استاد اولیجان عظیم فر استاد عزیزه حاضر یادآور میشم یک سخنی بزرگی هم در دوره شوروی مرا گفت همین صنعت که لازم است شما خدا داده است دادگی است بگذار یکون دانشکده دیگر اگر بخونی گفت بسیار خوب میشه بگذار یک جای دیگر انتخاب کنی یک هنر دیگر بیاموز این کار این چیزی خدا دادی است مثلا صنعت چرا نرفتید تحصیل بکنید در یگان مدرسه عالی؟ نمیدونم انا کمتر از طرف من چه شده من سوال کردم که چی کدام دلیل مجبور کرد شما را که اینقدر از هنر دل سرد بشوید ولی اگر دوباره اون ایام بر بگردد و انتخاب در پیش شما باشد یگان پیشه دیگر یا هنر کدامش رو میگیرید؟ هر جایش رو میگیرم اگر از هنر دل میکنید یا نه؟ نه از هنر کنده نمیشه غیر از صحنه در کجا شما رو میتوانم ببینم؟ در بیمارخانه همچون طبیب در مدرسه همچون معلم یا در یگان ساختمان همچون مهندس طبیب بودن در هیچ نمیتونم در یگان جا شما رو دیده نمیتونم غیر از صحنه طبیب شدن هم حواس داشتم کنم لیکن اگر ما اگر چه بیم دیگر همه راه در رفتیم وظیفه اساسی شما رسالت اساسی شما در زندگی با واسطه همین صدایی که از حنجره شما بیرون میآید به مردم شادی ها را تقدیم کردن است سلامت باشید دیگر هیچی این معجزه که در صدای شما است مثل یک آیت است عجب صدایی دارید شما عجب صدایی دارید که زندگی آدم رو صدای شما دیگر میکند تشکر صدای شما شبیه نمیدونم یک غزل است یک زیباترین چیزی دنیاست مثل گرمیش مثل آفتاب زیباییش مثل موج دریا پست و بلنده هایش مثل شب و فراز کوهسار این صدا خودش معجزه است بسیاری بعد نسبت من چی نشید تعریف نشید نه من روزگاه کم تا شرم کردم و از نویه می سید علی حمدانی به دوشنبه آمدید پذیرفتید این شهر را برای پیشرفتی همین صنعت مثلا برای اون که صنعتکار خیلی باید در همین دوشنبه بودن شهرهای کلان زندگی کردنش در کار است روزیم است و با همین خاطر اومدیم خیلی شکرانه خداوند که در جا ما خیلی با رو پیدا کردیم در نزد خیلی آدم ها جلو با ما را شناختن بعد چیز
از طالبچه به طالب عبدالله رفتیم سلامت باشید. لیکن از طالبچه بودن هم افتخار میکنم. آخرین سوال رو پیشکش میکنم به شما و سوال خیلی جالب است. شاید انتظار نیستید که من این سوال رو میدهم بر شما، اما سوال در دوام همین گفتگوی ما پیدا شد. شما گفتید برای توقی گریه کردید زمانی که توی میرفتید و دیدید که توقی رو فراموش کردید در خانه، با گریه ها و زاری ها مجبور کردید اون هیئت رو که بر بگردند و توقی شما رو بگیرند و بعد شما بروید به توی. اون توقی الان کجاست؟ توقی الان هست در خونه، در همون نوحیه در خونه اون هست. هست عکس در فهرست عکس های شما که با همین توقی باشد؟ من روسیه ممکن پیدا میکنم، من عکس پیدا میکنم روان میکنم. من منتظر میمانم. اگر پیداش کنید در این طرف نوار میمونیم عکس طالب رو با اون توقی که مادر دختر است. وقتی که ما از پدر خود موندیم اینا بگیم که 11 ساله بودیم. همون دوره ها همین لحظه از یادم هیچ گونه نمیرود. همون لحظه ها در مکتب های میانه کسانی که مثلا از پدر موندن، از مادر داشتن، برای همه کمک می آوردن. اومد در فصل زمستون یک پالتو را پوشوندن. من حیرانم. معلم گفتن که طالب جان همینجا امضا کن، این از شما. رفتم معلم برای چی؟ بسیار انسان‌های خوب بودن. بعد معلم‌های بزرگ هم بودن، معلم‌های دانشمند بودن روسیه. بعد گفتن که آدمانی که خود از پدر یتیم بودن، از مادر، برای همونو از حسابی معارف از حسابی دولت اومده است، شما همینجا امضا کنید، همه چیز از شما. من همه را از بدنم کشیدم، بدر کردم، پاک نگرفت. پیش معلم رفتم که راستی لحظه دوست من معلم گفتم که معلم من اگه محتاجی ندارم. نگفت طالب. یعنی اینجا همون مرده که در درون شما هست نمیخواست غرورش رو بشکند. بله. گفتن که طالب جان ما میدونیم محتاج نیستیم، لیکن این برنامه شما آمده ما چیکار کنیم؟ تو حد امکان میقدر زورا کردن دیرکتور مکتب اومد. گفتم که نه من این کارا نمیکنم، من قبول ندارم، بذار کسی دیگه رفتی نمیشه. من قبول ندارم. معلمو گریه کردم باید. این لحظه از یادم نمیاد هیچ جا. هیچ خیلی مادر فهمید؟ بله. چی گفت؟ مادر گریه کرد و بسیار کار خوب کردی، بزرگ کردی. برای که من در هیچ وقت من حس نکردم که وقتی من به پدر حس نکردم. یعنی شما با این رفتارتون نام پدرتون رو بلند دارید؟ بله. طالب جان روح پدر شما شاد باشد الهی. و برنامه امروزه رو جنبست کردیم با یادآوری از پدر شما. اما میخواهم در پایان برنامه صدای شما طنین بیاندازد. من یک رفیقی خوب دارم در زندگی، اسمش نرگس است. نرگس یک ترانه شما رو خیلی میپسندد، دوست می‌دارد. تو میروی و غمت آشیانه میماند. تو میروی و غمت آشیانه میماند.
کنارم این دلی پر از بهانه میماند ببر یاد از همین از بنور چشمانم با باقی خاطره هایم نشانه میماند تو می روی و غمت آشیانه میماند تنی صدای تو در هر سرود می پیچد تنی صدای تو در هر سرود می پیچد امیدم نامی توست در هر ترانه میماند امیدم نامی توست در هر ترانه میماند تو می روی و غمت آشیانه میماند با زنجیری سری زلفت اسیر شدم آخی با زنجیری سری زلفت اسیر شدم آخی با قلبم درد و غمت آشیانه میماند تو می روی و غمت آشیانه میماند کنارم این دل پر از بهانه میماند ببر یاد از همین از بنوری چشمانم با باقی خاطره هایم نشانه میماند تو می روی و غمت آشیانه میماند کنارم این دل پر از بهانه میماند تو می روی و غمت آشیانه میماند